بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك رسول الله. الصلاة والسلام عليك حبيب الله. الصلاة والسلام عليك نبي الله. بله تا شوانن هجا ون بخیراتنا سرچاویم سرسرم راحتنا برنامه دما فطاره 29 روزه ام به هفدورانه ام لویدره لباجار شهرینو باجار نوح علیه السلام ام لگل هفدونه هر تمز در کتم سر اکرانه لی لپشت من اکیب اکامه قراسه هیه اف برنامه اره از میوان خویا بکنجی لی خباتک و خیرتک مزن لپشت و اکرانه هیا پشت وقت بجر قمره هیا خاصکو از وانجی از وابدم ناسینه بکا او کینه طبعا از جاکی با ما یا او که از دست بکم وقت بجن یا موسیقیه از دست بکم گروپ تلو هفته که هاتش برا ایشه هفته که 10 روزه هاته و شونه تعطیله و دی ساعتنا جمع که جلات بخیراتی سرشواره هاتی جشنات عیدات پیروز و مبارکی به ایشالله و دشت راضی به تحقیق و حلال که متوسطان دیا حلال به شعبت ونا بس تحقیق منسیه سرسرا سرشواره که مصطفی چی سرشواره سرسرا راحتی از بینی حقیق و حلال که خودش ترازی جبركو ونهبون اف بروجرام خوش بو يعني ها جبوكو ونهبون اف بروجرام خوش بو خودش و راضی بك كيكو ويسيچي سر چاوم سر سرم راتي از بني جشنات جي پیروز مبارکی به خودش و راضی به سر چاورا گروپ تیلو خودش و راضی به مسلح جانم جلا گو مسلم جانم جلا گو محسین تی هریوانه مسلح نه از دوازی تهر استانبوله دیاربکرون تهر دیاربکر دوازی استانبول من بریم بار تا گوتو بوجمرا تا گوتو مزیدتر بریا ایمن کریه ایمن بونه ناوی کرته درمش بیرانه کریه ها لسه تا بیراوی کریه تا بریا خیزاو کریه با اخوان سلام کمانینه تیم دستیوان خاطیاف اشترازی بس خانم آخر سرچاوا سرسرا جشنوش پیروز به جشناتجی پیروز به مالات آوا ببرا تحقیق حلال کیش بو کو تحبوا في برنامج سا خوش بو ها گله سپاس مثلی ملتکی نابه ده قانون دا يعني قانون جانا گریا جانا قطیا جانا گرمه دا اقورداوی چو له خودش راضی به گلتکی نابه مرا به گلتکی نابه مالات آوا به sen vardın diye güzeldi bu program. Allah razı olsun. Gerek spas. İyice şefime par bir şey götü bu. Ya herkes cili
سپی خود که مور خود که پنبه خود که افتشما دو حیرا سروکم سروکم سروک رجب باوی آسمین تشواني باشي ان شاء الله لفيدر السلافا مع اسمينا بشينن ام سلام بشينن جينا ما بابي من دايا مرة جيشان حوالي ما سلام سلامتكن اوجي سيرو بمرنه وجه حقيقة حلال كن يا رجب استغفر الله حقيقة حلال بكن جبالكو تهبوي اف بروجرام خوش بو خدش ترازي بزبن ام جيشان يكن يعني اي مالت افا امرا اوجي لو كي فارقيني شمرا قلت تش فارقيني مقاري قلت الزكي مقولنا فارقيني ما امرا سر شواراتي براكي عزيز ججنا تجي بيروز مباركي به كي جيهان جانا دفيلي خص جانا مكانان ده جانا جي اوجي اخورداوي جي جانا هناك شو لي الحمد لله قالك باش بو كي جان تجي بخيراتي سر شواراتي ججنا تجي بيروز مباركي به زمني بلال بعسلي خو ديار بكريه لي بجاز بطماني ما ها نفسه ججات تجي بيروز مباركي محقق وحلال كان جبالكم نهبونا البروجرام خوش بو خدش ورازي به قالك سباس ايجا ابي كاميرامان از نشان بدم سردي ب افا 29 روجه تعدايا مكشانده ارخان كات براكي ارخان كات سردو هناك بكشنه سردو خو بزفرينه كات ور فيالي ها ور فيالي سردار بار ماجو عزبه ماجو بار ماجو عزبه جا ايصال ما هيت كسك جيرا نديت ان شاء الله ما بين سردا براكي ما ارقان اوجي بمره هاته خدي جيرا زي ارقان مالتا افابه دس خوشياتك كم براكي عزيز ججناتا ايزاته بيروز مباركيبه خدي سر راضي به دشتش راضي به شبو كنت هبو يا بروجرام خوش بو مالتا افابه وان قارين خوش بو دلال بيستنا رجب مرانه زاروكي خوش مالبات خو قطاندينا للشهرينون اري نالخريبيه خريبستاننا لما بيريا معلومات كريه بكم جا كاميرا مر بيش كاميرا اوان كسين وك بيجم ان قهرمان و شرطي هنا اها كوره ورا جانا براكي عزيز جانا وك هناك اوك مكشانده هناك فوتوغرافي من تايبت كشانده جانا هناك قاري من خوشك كشانده لهرت بمرابو مالات افا كيسل چواس سر راحتي ججنا تجي بيروز مباركي به براكي عزيز مالات افا بزبري كيدك شي كروها ارخادك سرداردك شي سر چوارا انجين براكي انجين اوجي دجيمي دا انجين ما شاء الله انجين عيني ترميناتور يا هيلو انجين مالات افا به جيمي جي كاركي جرانه فريجي براكي محمل فيدريه ججنا تجي بيروز مباركي به محمد تجي جمال دور بوي بله راح حقيقة حلال كني مالي اوجي الفيدر دخلته تحقيق حلال كي تشافو خد اشتراك بجبو كنت هبو يا بروجرام خوش بو يعني مالا طابه براكي عزيز مراتبه جانا قو ها رانا بنظام تشي جانا قو بسكن حيلا بس تشوتكي ايرو بو استوديو شفيمه مراتبه مرحبا اشترا ججنات بيروز مباركي به امك شا بيروز با هوش بيروز ويسر سرا ويسر شاور حسن ابيتنا يلد وساوي النرم ها بيجي استوديو شفيمه هذا روسيا كيبا موسى كسي هر كاريم دزانا الحمد لله مالا طابه دنگ شو دنگ خوشتي دنگ باشو دنگ اوجابي دنگ خوشتي بس جا كور مربا اوجابي مالا طابه اجا كور مر بش كاميرا دي كو افي 29 روجي تعدي مكشاندن ايشا مكشاندن دردي مكشاندن دناوا وان سترينا دا كو تفزلامن دناوا سترينا دا قولكا مهبو او شي نشي زنبا نشيجي دنزابه مالا طابه ججنات بيروز مباركي به ايتا چابه ججنات بيروز مباركي به هيجت خابتنا عبد الرحمن ابي مالا طابه ججنات بيروز مباركي ججنات بيروز مباركي به اهل مين ين شرنخ اوجا الكاريا مكرن في تعدي مكشاندن بيغما ايجا كاور مالا وافا بيا قالك سباستكم ججنا بيروز مباركي به ايجا سرد كاور كاور انا قلت ني ور جمن لازم ور مجمع كادنز ابي كاين فاناكي فن هاي والله زاتن اها هاي اوهو مرحبا جوجولا نشي يا تحقيق حلال كي جاني يا اي نشي هم در هنرامه هم جي تشيكرامه دنا في سترينه دا دنا فان سترينه دا تنقول لك ما هي اوجي اوه نشي چودر بس فيها ها
Biz sünneh roj hem paşiv hem fıtar. Beli. Zor bu yani. Zor bu. Le Tabii hoş ya, bu. Hoş bu. Nasıl? tabii ya, Beli. Cejnat-ı piroz mübareki be canı. Hemmuk şık gişa piroz bu. Kudeşler razı be Bütün canı. arkadaşlara teşekkür ediyorum. mali Allah. Herkese teker teker 30 gün boyunca burada beraberdik. Güzel 2 program çıkardık. Herkesin ellerine sağlık diyorum. Herkese Eyvallah. hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Malata ava be neşe. Neşe ev zizarukti ev kiel vederi. Aha. Ocu abi. Merhaba işteraji. Merhaba abi. Sersera serçava. Çift kırati serçava rahati. Cejnat-ı piroz merke. Elvedere bırakı min Fatih de Kajeye da. Şeyh Mus. Bırakı Aziz de resim seçiciye meda. Keki Ramazan. Sersera serçava. Cejnat-ı piroz mübareki be. Malava ava be. İca. Em har. Bra grup tillo bra. Neşet bije grup tillo bije. Grup tillo. Biz sünneh roje em behavdurane. Ve ekibe behavdurane. Ve ekibe de behavdurane li. Ve biz sünneh roje tadeyan be behavduran bekşande yani. Dve muambele bebinin. İca. Em beri xobdin grup tillo. Duraje mevane min verin. Mevane min iro. Valiye Şırnakene. Mehmet Aktaş. Şaradare Şırnak'ı Brez Mehmet Yarka Veziri Parlamenteri Yen Şırnak'ı Rizgin Birlik o Alikari Rektörü Zaniga Şırnak'ı Abdülaziz Hatip Hoca evvel gelme be ve sohbet ekipken ka ev Ramazana wan çavaçu sıbe dijajne da veçipken kacan beri xobdin grup tilloye duran be dest bir sohbeta xobken keremken umxerat me serserimin serçavem rahatine. Beraber yaşadık bu vatan toprağında. Kardeş etmiş bizleri emrediyor Kur'an'da. Kur'an-ı binen Khudavani gotiye Müslüman tevbirane katla insan harame. Edirne'den Şırnak'a Hatay'ından Samsun'a Kırklar elinden Van'a Artvin'den Karaman'a Ortağız bir namusa Yaslanmışız sırt sırta Kışta mevhev giredaye Namusa meciyeke Ne bir karış topraktan Ne de bir vatandaştan Kürt ile Türk kardeştir Ayrılmaz et tırnaktan Kullu muslimin ikhvah Cealana Allahu ikhvah Liyekfi kahir el umme As-sulhu hayrun ya ikhvah Tekirdağ'dan Ağrı'ya Rize'den Adana'ya Muğla'dan Ardahan'a Mersin'den Giresun'a Ortağız bir namusa Yaslanmışız sırt sırta Ortağız bir namusa Yaslanmışız sırt sırta Babamın sözü bana Elletme vatanına Kanım var toprağında
halin başka. Kardeş gelme oyuna, bölünmeyiz biz asla. Şöyle bak bu cihana, Türkiye'm halin başka. Kardeş gelme oyuna, olmayız paramparça. Diyarbakır'dan Uşak'a, Mardin'den Zonguldak'a, Balıkesir'den Muş'a, Urfa'dan Trabzon'a, ortağız bir namusa, yaslanmışız sırt sırta. Ortağız bir namusa, yaslanmışız sırt sırta. Yaslanmışız sırt sırta. Yaslanmışız sırt sırta. بله تماشاوانن هجا وندیسا بخیر و خوشی هاتنه پروگراما دما فتاره 29 روزه لباجار شهری نوح باجار شرنخه باجار نوح علیه السلام کوچیه کی جودی لفه دریه که قرآن پیروز بجه واستوت علی الجودی یعنی کشتیان نوح پیغمبر لجودی دانی دورکا پیروزه دورکا بمبارکه دورکا بگشت و گزاریه یعنی جیه گریانه و سیرانه گلک خوشه گلک زیدن الویدر که انسان ویدره مروواهیه که و دلگرمیه که وصا خوشک دده مروا که دوی مرو چاوه سری خوال ویدره بوینه حتی که جارا که مرو بره خو بده وقت بجر آخرته پیشاوی ده دوی مرو وره ویدره بوینه هم انسان ویدره که میوان پروری آوان دلگرمی آوان مرو بوینه و هم جی مرو آوا ویدره خوارنا ویدره مرو بخواه و وخواه دا که مرو زانبه که چخاص دولمنده چخاص خوشه افدر برا جارکادن شرنخامه به تشتین خوشک وره ببیر آنینه وک نوح علیه السلام وک جزیرامه کو لشیخ احمد جزیری تربا نوح علیه السلام اسماعیل ابولیز الجزری و دورن دیروکی و دورن گشتو سیرانه دوی مرب وان ببیر بینه ایشالله هولا مجی لگل وی که بو که ام 29 روزه دوی مها پیروز و بمبارک دا ما وصا برنامه که وصا خوش مچکه لوی باجاره وصا خوش کوشیرن ایشالله وجی فیز جیوه برنامه وستانده ده داویا برنامه ده از وقت بجن خاطر خستنه جی بگمان از حقیق خوشی از جواب پرسم به حلالیا خوشی از جواب خوازم لیرو اما 29 روزه ام روزینه سبج جشن عیده طبعا عیده دا هنک عید بن وسیله هنک تشتان دوی مرف چا بکه و عیده کی عیده کار ریوه بران یعنی بچاوین وقت بجن ریوه بران بچاوین روسپیان چاوین ین هرمه دوی مرف بکا او چوال لججنان دنیرن لعیدان دنیرن اموان یکم خبر بدن اما صحبتك محبتك بکن حتی دما شرنخه فطر شرنخه اما لزانیگاه شرنخه لپشتا خواهمه بدن چیای جودی اما به هفدو رابن ایشالله چار میوان من بمرانه میوان من یکمین که او والی شرنخه یا راست دلدار و هرمه جه اصلی خواه جه العزیزه خباتك خوشك جدايا جبو و هرمه و خصوصی جبو شرنخه تماشاوان هجا برز محمد Aktaş İro ile gelmene efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun tekrardan. Allah razı olsun. İlk gün beraberdik Sayın Valim. Değil mi? Doğrudur efendim. İlk gün 29. gün. Bizim için birazcık hızlı geçti. Bilmiyorum sizin için nasıldı? Allah sizden razı olsun. Gerçekten koca bir Ramazan boyunca bütün iftar programlarını ilimizde yaptınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Estağfurullah. Biz Çok da hızlı geçti. Çok hızlı geçti Çok değil hızlı mi? geçti evet. Çok hızlı geçti. Bizim için öyleydi yani. Bizim için birazcık meşakkatliydi ama hızlı geçti. Bilmiyorum bu Ramazan'da yoğunluğunuz nasıldı? İlk gün iftar çadırına gitmiştiniz hatta. Doğrudur efendim. İlk gün sizin programınızdan sonra Sayın Belediye Başkanımızın iftar çadırına gittik. Orada vatandaşlarımızla birlikte iftarımızı yaptık. O günden bugüne askerimizle iftar yaptık, polisimizle yaptık, öğrencilerimizle yaptık, Şırnaklı hemşehrilerimizle yaptık. Biz gittik, onlar geldi.
Ya bir 29 gün dolu dolu geçti. Bereketliydi yani, değil mi bereketli Sayın Valim? geçti. İnanın ben kendi evimde iftar yapamadım. Öyle miydi? Yani evet. Dün Sayın Başkan'ı aradım, dedim şimdi neredesin? İlk defa dedi evde yapıyorum dedi. Evet, başkanım o fırsatı yakalayabilmiş ama işin doğrusu hep böyle vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle birlikte olduk. Çok da güzel oldu. Eyvallah. Yani çok canlı bir Ramazan'ı geçirdik. Eyvallah. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Amin inşallah. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Amin inşallah. Allah huzurumuzu bozmasın. Tabii Şırnak malumunuz geçmiş dönemlerde çok sıkıntılar yaşamış bir şehrimiz. Bölücü terör örgütünün saldırıları nedeniyle çok canımızı yitirmişiz. Çok kanımız akmış. Çok büyük yıkımları yaşamışız. Ama Allah'a şükür geldiğimiz gün itibariyle güvenlik kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi sonucu devletimizin, hükümetimizin buraya aktardığı çok büyük kaynaklar sayesinde şehrimiz hem tabii terörden arındırıldı Allah'ın izniyle. Şu anda Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesi olduğunu ben söyleyebilirim. Bunun yanında hem altyapısıyla hem üst yapısıyla şehrimiz yeniden tabiri caizse inşa ediliyor. Ayağa kalkıyor. Tabii bunu gören insanımız, bunu gören Şırnaklı hemşehrilerimiz de tabii bunu sahipleniyorlar. Yani bu huzurun tekrardan kaybolmaması için bunu sahipleniyorlar. Burada yapılan hizmetleri sahipleniyorlar. Yani inşallah yakın bir zamanda artık bu yaşanmışlıklar da bir tarafta kalacak, unutulacak ve Şırnak'ımız artık güzelliklerle, iyiliklerle, huzurla, sükunla anılan bir il olacak. Eyvallah. Buna yürekten inanıyoruz. Siz konuşmanızın başında tabii ben Kürtçe konuşamıyorum ama kısmen Anlıyorsunuz biraz. anlıyorum. Dediğiniz gibi burası şehri Nuh. Burası Nuh Aleyhisselam'ın şehri. Tufandan sonra tufanın son bulduğu, sükun bulduğu, huzurun tekrar hakim olduğu topraklar. İnsanlığın tekrardan ikinci defa hayat bulduğu bir nokta, bir şehir, bir alan burası. İnşallah biz dediğim gibi bu peygamber şehri olmanın vasıflarını tufandan sonra tekrar huzurun hakim olduğu şehir olma ünvanını Allah'ın izniyle en güzel şekilde biz yaşayarak tekrar ortaya koyacağız. Eyvallah. Eyvallah Sayın Valim. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Siz de sağ olun. برز واليمك او جعل العزيزه يعني هم قوتك وبرا اف حضورا واراميا فيدر كي دوام بك كو وفقر سر اصلي خو افدر باجار نوح عليه السلام كو هم دولت هم جي ريفبرين ين كو في حرمنه جبوكو تشرنخ مدي سرا بسربيا حولك خيرتك مازن ددن از مورم دبان دم النيزيكتا ببروجين او بچالاكين وسا رنگین اما هر تم لسر تلویزیون اما شرنخه ما یا رنگین شرنخه ما یا نوح علیه السلام اما بیر بینن انشالله از میوان خوش بدم ناسینه میوان منه کو از بدم ناسینه و بخواه شرنخه شفه حرمیه وقت بجن اهل ویدر کیه زاروک ویدر کیه هیجل ویدره خبات خدمت تکشت که پارلمانتر شرنخه رزگین birlik iro mevanem ez benim khairati ser çavarati Ramazanata piroz mübareki ve خدا اشتر راضی رمضان ملت ما همش که پیروز آمین مبارک بی انشالله. اول شوار تشکر کنه خدا شوار راضی بتم işte razı be و سر هیفگیه اینا شرنخ ده پروگرام خبر دوام کیم خدا شوار راضی بتم işte razı be روز شرنخ ما مراد دی ناس کردن بله و ناس کردن صبحی هندی ناس کردن بله ez ve teşekkür bejim naha vak bejin sayın valiyeme o rojek jine çiye malına nakhwariye بله bir günde daha evde yemedi şimdi onu soracağım acaba o yemiş mi acaba evde yemiş mi ben mal khwariye kat bu nesi Etejine bu nesi و دوره 11 روز ساعتين بدي بس بله. باش انجل انقلبي مجلس دوام كده في حفت كابوجي مجلس دوام بي اما من رابور صار موجود ارتق في النف مرات خدا بما bale اجانا شو ماله متقول بلقي ايش في ماله بخوين ايش في ما بقي مال نبي مسكن نقصي işe uzmarana ede مسكن متقول ايش بلقي نقصي ماله بخوين ايش في نبي نقصي ايش في مش دار بخوين اي خدا حسكش بدي وبدا ارتق يعني از في بجم تشغل الف عدد مدى ياشر نخيه ده وقت بالرمضان چه مال تنه خانه نخونه
مطلقا يعني باقي جيران اخوان يا باقي فقير اخوان الجند دادا بالجند المحل هذا بالمحل هذا بعد كده فقير الدول اخوات اينات المطلقه يعني او شمالات خو يعني جاود باقي فقير اخوات اينات افواك عادتك يا عادتك يا ما اينن ولي عادتك يا ما kültürük ya ma في مملكتي افنا اشر نختني في مملكتي ما doğu güney doğu hem ki ev Hakkari Julia, ev Şırnak Julia, Merdin el Batman el Serteci genelde ev Huliye vakti bir Ramazan mutlaka yani ye bakı ciranın xwa gundiye xwa fakir kiş geyni mala xwa davet kitin yine xutun yani je evet de mala hana khane xutun ev adet kama elhamdülillah ev adet me he خلاص nabi he خلاص nabi he tazan despeki da mebasa çadırı zikir yani mebasa kone niyen xwarne zikir iftar çadırı despeki da despeki Ramazan da me haber da bu be şaradare yeşirna khira Mehmet Yarkara me haber da bu ve ki ما قلتو شوا يا قلت والله كس بدرنا يعني اهلا بدرنا هنا ريويه هنا ايكو سريدا هنا ايكو او خبقين دركي بيا ايفار جبوان يعني بحساسيتك شوايه جا بو نسيب از چوم چادر از جا هم به صحبت جام لگل شاردار شناخ ام بكن برز محمد ياركا از بني بخيرتي سرچاوا تني شت باش راحتي تو چاني باش مالا تا گله سپاس كم از بني تا وهم درگه خو وجمره فكر تاكو ام وبن وسيله كو ام جهاتنا فيدر كي مالا هو اوابه رمضان تجي بيروز مباركي به نظام قالوا يا تشابو روجا بيشي تبيرا تازبري ام بحضروا بالجوري بله بله وايرو بيستونه نو برا حسين با هندي سوسر جواتي گوگادي دي سما دمج دا قمره دي ساترت الكردي مجود شرنق بيا شرنق حتى انه اي دفعه 29 روجا canlı yayını şernaqda özellikle kültür ama örf adatma disada naskerin. Hem gel sipariş evvelkin. İnşallah şeva razı be. Ruj awal disa valiyeme ve müftiyeme ma habrema program ekir. Engejeme hen örf adetite hoş havale. Bele. Ve 29 roja aynı şekilde şevidite bakir mi el mal bu. El mal girdi. Yani وی وکیلی میشه پارلمانتر ماجه گویی روز اول جنگا پروگرام عوجه مگوته ام کچک بون هزار رحمتی باب مهنگجل چون مزگفتی در خود درکت مطلقاً اخبار التانی کولانه ده به چه بنو عرف عادتین شرنا خوی بلگی عین دیسای وکیلی مگویی عین و بسوا مثلا تنینی کار نیست صفری مطلقاً هان میچینه هنا هان هنینه ما مثلا صفری ما مطلقاً انا 10-15 انسان وجا 5 به 10 به 15 به گور امکان هلکی مثلا بکرم خانه خود کو کسر خوارنه تنه به وصا وکاکو ها تشت وكاكو هر تشكيمه هري خوارنه ما بله بله كيمه تشت اموالی علمینه وجا شنگا از بی شهر دریا شرنخ باشخانه روز اول ما چادر خودانی افش گفت گودی تجگود یعنی یه ریونگی یه محتاج یه وگی دیلی احسان شرنخ ناچه چادر بله اول چند مالات کس ناله مثلا گولانه شرنق در دوی که برچینا بین بله مطلقا هنه بنخواه زگی و تیر از بینی تو خبردانی 4-5 روبر از چوب چادری من merak کر مگو که از چوب ناف چادری 10-15 کسه بود یا مگو که کستنه یا مگو کستنه شوه یعنی و داره میوانه دبن مالا خواه اف عادته اوانه کو ما بوش ريوي بنا بشنا مثلا شنو قلابان او بشنا جزيره دريده ما حتى ناندخونه يهر عيني ولي اف چادر یه وجه ما önlem olarak ما قلت hiç olmazsa sabah ilk beşirnak yani ne bece mesela çadır nine hane و nine بجه این گوره من این گوره امکان بلدیه من چادر خودانی و دیجه روزن ما آلب نیو ملت دبوری ام شهرداری olarak şahsi Mehmet Yarkı Belediye Başkanı olarak 12 mahalle muhtari ra emçi mala mesela insanın yani hali ve nakhoş hatta şevgi azu kifleti khoş şevgi vali kifleti vicat em havra çuy hatta vali beygud yani vazi imkan hebiyane zaman nine şev diye bahta yalnız imkan menine ne askera ne talaba ne mallatu vallahi billahi ilk defa mesela az Ramazan az bir reis و ilk defa Ramazan جکتم ام گلی یقوم بین و دیت علا وی یقول نگه تزاش نصیب منک ازانی اب پولی خوشه مونی ملت خود بگری و سکنتی و زشق رمضان اولیه انسان برتر هاش حال برچی یرک بزانه
خودی تعالی وقت تشتش نیف ملات نیف مدن بیانی وی عرف عادتی تشتی گله تاثیرم گله ممنون و کیف خوشش بیاد گلک سپاس از بی مالاتا و دوی نابره دا تاوات توش هری توش لتت خواه ها اهلی بدر کی یعنی هاولال تجد خبر که رزگین اول تجد خیر حالا و هوا سر شمارات از بی ام میوان شرنخینه لی وقت بشه د تایبتی دا ام میوان زانیگاه شرنخینه جیبر کو اول زانیگاه هم شرنخه پشمجی کو گله کسان مساشاندن اجمرا خوگاندن مگویا و اف چی گولا لپشت و گولا میا یا یونیورسیته ما یا زانیگاه شرنخه جا وکی بجن د سپیکا رمضان دجی دیسا من کربو میوان برز پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب ایرو دیسا میوان منه علیکار رکتور زانیگاه شرنخه عبدالعزیز خوجا بخیراتی سر چاواراتی از بینی تو چوانی؟ الحمدلله ام گلک باشی و پایین هوا ام هی باشتری خود بشارت هم خوشتر بی از بینی بشارت هم خوشتر بی دولت سر هوا الحمدلله یعنی لو انوای هوا یعنی حقیقتا ما هو رمضان ما هي جلك سبحية بجو أي دهجي الصبح خد حسكي ورا يوكا وكا تهشكل سرسري سلطانة ما سلطانة يازده ما هيا وأي دهجي بتهجك جرا يعني وكا إنسان جلك سبحي وجلك مناسب بجو خليه كولي سبحي مو بخستوه بدا وشقو سبحي شد به أي دوما الصبح خد حسكي رمضان ما سبحي ورند و خوشکوک انشالله یه ولی حس بحیتر بگه ملت ما ملت گلک مازنه حچی نگرایی نزانه بجه که همه ام اهل اناضول تنه ام پارچه‌ای که هوی ام ملت هبوده نخیر مثلا از شما حتی ارناوطلق ماما آذربایجان قفقاز یعنی برچیای قفقاز و سال که هوین که ماما الوده شکی و از شما مصره ارچویم کده انسان منه ولی ام تشبیه بکی وجودک هبه بدنک هبه و جا سروی قصابه سروی جیب به موبل درگه دستوی جیب به موبل درده رانی که وی موبل درده و جا ولی موبل بچکوک بچوک و جا بچه قص افقو تنما ملت ما ملت اسلام ملت گلک مازنه خوفا دجمنه ما خوفا امپریالیستا چیه ام خواناس نکی ام نظام به ام کینه ام کوکو ره خو ناس نکی وجه ام ماه رمضان الحمدلله و آگیره و پلوخه ما گرند که ما هفته و دشدینه ما که برای هفوده قرآنه و دین ما پیروزه ماه رمضان جی و که پفکرنا و پلوخه پفکرنا و آگیره او آگر گشت ببه و ما هفته ما که برا ما هفته و گره بده و حشکو و قصیده گواد جگوتی نامی سام حمیایه که و ما پشت خود یک اجباری قصه اجباریان هو تقریبا 120 ساله گلادیستون هیا یعنی ناظر باقان امپریالیزم یه سومرگه یه انگلترا انگلیزستانه القرآن دا پارلمان تو دا قرآن پیروز دست خود گرتیا گوتیا حتی اف قرآن دست مسلمان دا هیا ام نوب حاکم سرسره و ام نکور حکم الوابکی ام نکوری وکا کاری که پاس یعنی ابدر کی ده پیشاخه و برای وابدی درام به ام وابی حتی اف قرآن دست ودا هیا یان ده ام و قرآنش دست ودارینی یان ده ام و واش و قرآن صار بگی مخابن یعنی از بری ده اخافتره ده وی فهم دکم بله ancak یک کرتیامه و کهبونامه براتیامه ancak به وقت بيجن ببان اسلامیت ساز بفهم بله رحمه قرآنه رحمه دین سنت و پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که مثلا ام بیجه وجودک هبه بدنک هبه و جا وقت جان خود دو رحجی درکت یه چهار چبی یه اول یعنی یه دست رزیبینه که هاشا یه پشت اینکه او حجره و ذره یه جای بددین بی پارچه الحمدلله یعنی و ام بیجه مثلا تشبیه دار که بیجه ام بیجه دارک رای به کوربه او همبری بایا همبری فرتونا قوی متأثر نابه یعنی نکو کس دو راکه در دو ببه و جا کوکاما دین ما اسلامه قرآن ما پیروزه سنت و پیغمبر ما عرف و عادت ما همی شویده دست بیکنه مثلا بلکه گوده هوندی پرس بیکه ام سرویج بسکنی که ایده ما برای چاوبین ام و دنیری یعنی
اهمیت و برنامه هوا و شاندن هوا و مملکت ما دا و اهمیت و همی چیه لون ما بدن ناسکرین کوکا و چیه عرف عادت خود چیه بله شخواه می باسا وقت بجن جشن می خصوصی يعني جشن في دركيشي تشك لغور جشن باجار مدني بله تشك فرقه حتى اسكارن بيجم لنافچه جي دغوهره يعني اف عادته كيفن شوبيه يا جشن مي صحبت خو دوام بكن مي بري خو بدن الهيه كي بيشتي وجه مي صحبت خو دوام بكن جروب تيلو القلمنا ازبني ما وقت بيجي بسه زمانه ما دست بكر بچار زمانه چار زمانه من چی بیشین گلو چه سردا چه رزیدا کی کویسی امیجه مسلمان امی بیشین مسلمانه الحمد دکا کرم کنز بین الحمد لله بس کانه یجی ایمه بسجی عیدمه و نفسان دی نفسا دکا کرم کنز بین مو گوداری بکن ان شاء الله Müslüman ayağıma vahana be Müslüman emşi yar ben hulas bekir Müslüman ve takatim medet ya Resulallah emşi yar ben hulas bekir Müslüman ve takatim medet ya Resulallah rojayni rabe vere bervaza nefsa khrab dildek şine bercaza rojayni rabe vere bervaza nefsa khrab dildek şine bercaza evçi hale çava kalbi meraza betakatim medet ya Resulallah evçi hale çava kalbi meraza betakatim medet ya Resulallah hay 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 Müslüman hayanen ma vahana be Müslüman emşi yar ben hulas bekin Müslüman betakatim medet ya Resulallah emşi yar ben hulas bekin Müslüman betakatim medet ya Resulallah Tergeri amşi çavi men humbari din zayıf barajle ser men bundari چاوی من خنباری این زای براش لسر من بوداری نبسایی کو املاک تجاری بطاقت مدد یا رسول الله نبسایی کو املاک تجاری بطاقت مدد یا رسول الله Müslüman hayanıma vahana be Müslüman emşi yar ben hulas bekir Müslüman betakatim medet ya Resulallah emşi yar ben hulas bekir Müslüman betakatim medet ya Resulallah emdi beji kitabame Kur'an'e hayna kuyne jmana bedermane emdi beji بطاقت مدد يا
يا رسول الله ساعتا و خوش گله گله سپاس تماشاوان اینجا دیسا دوباره اون بخیراتنا و کسی که تلویزیون خو نو وکرنه ایرو چار میوانه من هنه والی شرناخ محمد اکتاش پارلمانتر شرناخ رزگین birlik شاردار شرناخ ولوی درجات بجن başkan Mehmet Yarka Profesör Doktor Abdülaziz Hatip Hoca Alikar Rektör Zaniga Şırnak'ı mevaneminin de beşa meya davida ya Ramazan'da behevdurana mi bahsa Ramazan'ın gevine mi bakın cejnin gevin malum asıl cejnes ve ayda ceka çirokin hikayetin serpehatiyen mevanemet çavanın ka cejne çava dve merv heyvi bike o merv xobgine cejne çavayı ceka merv ve sohbete xo bike efendim Ramazan'dan bahsetmiştik ilk gün çok iyi hatırlıyorum sizin çocukluğunuzdaki Ramazanlardan bahsetmiştiniz. Evet doğrudur efendim. Acaba bayramlar nasıldı? Sizin çocukluğunuzdaki bayramlar Elazığ'da nasıldı? Ya da böyle çok farklı bir bayram geçirdiğiniz bir anınız var mı acaba Sayın Valim? Vallahi Hüseyin Bey bir kere çocukluk yıllarımızda bayramı gerçekten dolu dolu yaşardık. Yani bayramı bir kere iple çekerdik. Bir heyecan bir vardı heyecanla, değil mi? tabii bir heyecanla beklerdik. Tabii büyüklerimiz de onun hakkını verirdi. Yani gerçi yine öyledir ama hani hediyelerle, efendime söyleyeyim sürprizlerle yani çocuk odaklı bir bayram anlayışı vardı. Evet. Tabii. Yani çocuğu sevindirme, onu mutlu etme odaklı bir bayram anlayışı vardı. Dolayısıyla çocuklukta benim şahsen çocukluğumun büyük bir kısmı köyde geçti. Yani şehirden efendime söyleyeyim büyüklerimizin daha önce hazırladığı işte hediyeler olsun, efendim büyüklerle beraber evleri gezme olsun, o gelen işte büyüklere hizmet etme olsun, onların işte verdiği harçlıklar, tabii bunlar yani çocuklar için unutulmaz anlar. Sayın Valim şöyle siz geziyordunuz değil mi? Yani tabii. Yani bir kere namaz kılındıktan sonra eve gelinirdi, tabii eve gelinirdi, kahvaltı yapılırdı bütün aile fertleriyle beraber. Ondan sonra çocuklar sırayla köylerdeki bütün evleri gezerdik. Bütün evleri gezerdik. O zaman gezerdiniz. Tabii bütün evleri gezerdik. İşte şeker ağırlıklı. Onun dışında yani büyüklerin bir kısmı harçlık verirdi. Aynı şekilde eve gelen tabii misafirler de yine büyük aile büyükleri olsun diğer efendime söyleyeyim yetişkin misafirlerimiz de hediye özellikle harçlık vermeden gitmezlerdi. Vardı değil mi o dönemde harçlık? Tabii. Az çok ama yani daha çok metal paralar tabii o zaman. Metal paralarla harçlıklar verildi. Var mıydı Sayın Valim böyle mesela köyde işte şunun şekeri daha güzel. Var mıydı böyle? Tabii hani yani. Biraz daha ekonomik durumu iyi olanlar. Biraz daha böyle hani durumu iyi olan aileler. Bir de bazı teyzeler, ablalar hani böyle şeydir. Çok daha böyle hazırlıklıdır bayrama. Hani gidersiniz orada hani sizi oturturlar, yedirirler, içirirler. Sada şekerle de kalmaz. Öyle oluyor muydu? O tür evleri kollardık özellikle. Tabii. Hani vakit geçmesine hemen gezelim değildi. Yok tabii yok. Tabii. Biz hani vakti geçirmeyelim aman hani vakit geçiyor. Yok şöyle o var ama hani bazı ailelerde hani gidersiniz bir de yani işte hediyenizi alırsınız. Bir de karnınızı doyurursunuz. Yani o ablaları bilirsiniz o teyzeleri. Biliriz çok yani iyi. Sizi yedirmeden bırakmazlar. O yani o işin yani çok farklı tabii boyutları olan bir durum. Şimdi aslında o da yani bu günümüzde de devam ediyor tabii. Yani evet. Bitmiş değil ama hani şehir hayatı, apartman hayatı biraz onu zayıflattı. Yani şimdi çocuklar tabii her şehirde her evin kapısını çalamıyor. Yani bilmediği, tanımadığı eve gitmiyor. Şöyle mimli var mıydı acaba köyde? Yani mimli derken ya mesela kapıyı çalıp böyle sizi kovalayıp ya buna gitmeyelim dediğiniz ev var mıydı bilmiyorum. Bizim mesela köyde vardı. Ben hatırlamıyorum şahsen. Biz dedik mesela arkadaşlar oraya gitmeyin. Bizi geçen bayram biraz tartakladı ya da bizi biraz azarladı derdik. Ya tabii böyle asabi tipler olabilir yani. Doğrudur yani o aslında her yerde vardır ama belki bize denk gelmedi. Böyle özel bir yemek var mıydı Sayın Valim? Böyle hatırladığınız. Yani böyle genelde hep bizim buralarda genelde böyle hamur işi hep genelde olur. Doğrudur efendim bizim memlekette de işte harput köfte dediğimiz böyle daha küçük yuvarlak etli köfte. Özellikle şeyde mi yapılırdı yani illa tabii, yani bayramlarda bir kere etli köfte dediğim gibi harput köfte, içli köfte bunlar olmazsa olmaz. Yine sırın dediğimiz böyle yufkayı böyle, ince ince doğrayıp
böyle bir yuvarladıktan sonra ona yoğurt tepsiye dizip yoğurt dökerlerdi üstüne. Onun üzerine de yağ, kızartılmış yağ dökülürdü. Bunlar olurdu. İşte güveç yine yani işte bu yöremizin genel yiyeceğidir. Bunun dışında tabii baklavalar açılırdı, börekler açılırdı. Bizim dolenger dediğimiz Elazığ'a has bir baklava çeşidi vardır. Ki onlar yine tabii yapılıyor. Bildiğimiz baklava değil mi Sayın Tabii Valim? baklava ama dolenger biraz daha farklıdır. Hani böyle daha böyle yuvarlayarak yapılır ama hani böyle yine baklava dilimi kadar o büyüklükte kesilir. Yani envai çeşit dediğim gibi yemekler, tatlılar, yani yine işte sütlü tatlılar, sütlaç olsun, diğerleri olsun. Yani oldukça olurdu, zengin olurdu, zengin tabii. Yani tabii Ramazan'dan çıkıp bir bayrama yetişme, onun bir heyecanı var, onun bir telaşı var. Ona özel de illaki menü de olacak. İllaki bir de tabii bir işbirliği, dayanışma da olurdu. Yani o akraba hanımlar bir araya gelip veya komşu hanımlar bir araya gelip işte bu baklavaları özellikle işte börekleri veya o toplu yemekleri birlikte yaparlardı. Eyvallah. Öyle bir dayanışma da ortaya konuldu. Şimdi de sanırım yine birkaç yerde var. Yani yine ufak köylerde var. Yine ufak ilçelerimizde halen var. Yani biraz zayıflasa da tabii yani bu gelenekler aslında yaşıyor. Bunları yaşatmak da lazım. Eyvallah. Özellikle tabii köy ortamlarında bunları yapmak daha kolay. Ama şehirlerde, apartmanlarda malum bunları hazırlamak da hani çok kolay değil. O nedenle daha çok hazır tercih ediliyor. Ben hep hatırlarım Sayın Valim. Şimdi böyle konuştunuz aklıma geldi. Yani çörek vardı mesela bizde. Özellikle ama. Tabii. Yani tandıra atılırdı ama ya özellikle sadece bayramda yapılırdı. Hiç unutmam ki büyük ihtimal annem yine yapacak bu senede. Doğrudur. Tandır ekmeği derdik biz. Daha böyle hani biraz yufkaya benzer. Daha onun hani incesi. Ama dediğiniz gibi çörek çörek otu da üzerine serpiştirilirdi. Çörek de yani ağırlıklı bayramlarda yapılır. Haklısınız. Eyvallah Sayın Valim. Yine muhabbetimizi ederiz. Eyvallah. Ez beni veçavat kır gelo cejnete u ye zaruktiyat te ez bejim yen xortaniyat te hoş bun. Şabun eko tecvan jbira nekiriye. Bu ki idin megenlik hoş dere bazdı. Ez bejim te mesela medgu kengi ide دیوبا بین ما اشمرا جلگس لباسن سپاهی کردن. مدگو کنگی عیده اشمرا پیلاوک سپاهی کردن. امی روزی ولی هیجانلی امی روزی بخواب کی نواجلا. مثلا باوت دکریام و بخورا دبر سوکی. باب ام بخورا دبر سوکی. بخورا دبر یعنی. ام چویه بود که برما باید که کاتا کیشد و کاتا کیش ناوه اشمرا پانتوری بکریا اشمرا گلمکی کان تیشورت بکریا اشمرا پیلاوک بکریا و او روزی ما ویدا گویی حتی روز هات وشه و خوامش خانه هات ما کاسبی چه بعیده ام جلی خوارکی پشتی جلوه گرتنه شما genelde afmalat ama hemi çoğunluk aval günde yaşamışdı. Mele. Sabah ayda vaktiş neveceğim dertketin günde belli bir taştıya sahara emel küde khuyna. Ve gündi hemiş ki taşlar vedet khar. Hal maleki. Maleki. Yani zalama hemiş ka zalama bir gündi hemiş ka maleki taşlar khar. Yani her ayet lüve mali bu. Ayet lüve malet taşlar tat khar. Fravin jil mal get tat khar. Her ayet jil lüve malet fravin tat khar. Belli bir ev. Yani mala khale min taşlar tat khar. Mala bapi demişi fravin tat khar. Gündi hemişik zalam peşti taştıya xaxan yel gund hemiş ki mal icamal tne bernedda am zaru gici vecam yitketin ifade yel wa mal bgerana aida wa hemiş ka piruz bikir ya hatta bi fravit gahat mal ba pilemin çad gahat mal ba pilemin Osmanji respiye gundi bi mazne gundi bi tabii ki çedama gahavede fravin elvede rünüşna هم عيدها بيروز بكرنا هم فرافين وخبخانة حتى هنجي قلت همي خلاصة كرن بس تيجي وجا يبتشونا قندن طنشته إذا قندن دوره ما جيرانن düşün dördore جي شار قند جيرانن ما هبي يبتشونا عيدو ميدن قندن جيرانن خواجي بكرنا عيدا تشك باش قبي وقت بعيدا نانك يما هبي ما تقول بقسماتك ما تقول بقسماتك كذا ما ايفرا عيدا هر كسيه بقسمات وين رجع بهشي عيدا ببحثنا هنا. چه نانکی چه هه؟ ابنان با قسمتك حكي بازي وهبي حالي خوش بيا هفيني بشير. Aha. چت كرن. وقت çörek yani. دون كرن evde
پشتی ویجی وقتی پختنجی نا هیک سردان هیچی گنده وقتی هیچ تانوی ندایی اره هیک سردان و تانوی دادش که انتیکه بی هنگی به ما خوشتر بی یعنی راحت تخت خان ولی مثلا کیون ند بیاد نان هفته جی به ما 5 روز به ما 10 روز به ما کیون ند بیاد 10 روز کایت وینانی بکن يعني أزبن أزتكي بيجم نعم مثلا أو بينا بقسماتك ورته و تبيرات عيدة يعني أو سياتته kesinlikle aynen öyle yani hengeş خوا وقت tanıyor tat dadane bağıp ki behnanani بسات متراش دور تخط موف yani henge tanıyor ne vagunda tanıyor hebin tizani her gün ki ana seçar tanıyor gurey maznavi 4-5 tanıyor tedebin selamat bir eva yani sıhhat ve geçini ki sat tanıyor nanit peşine evet cevap ev idişi hakikaten turbe mehabin mal çuy me şekil kilkum ev şekil hen şekil hebi medgute xemiriye kun yani böyle bu ya hiç vakti medkhal da ve me sol bir أبجار شكري زاروكا يا مان شكري زاروكا aynen yani ev bütün abi gelen havayı tegavadi guti şekil kiş malik spahiter biya kalitelidir biya medgame zügaçi xwa yeni ve mal şekli spahiter ek بدام وقتی لالی به من ودیگه تو مد دوست استاندم آها یعنی مد گوشه که به مال اسمعی مد دوست استاندم ده داویه ده جدهات و متجمارت نه aynen ولی ما فکری انا بچوناوی ولی ما گوتی واسکری حال ما مؤمن ما متن ما یعنی نزدیکی ما تفکری خرجتر کی داماده صافت بان قانونتك پرهنگی و یا خود بان قانونی فبهنگی تفکر دبان قانونی فشخا پرهزیف که قاس ندان ما یه زیوی تفکر دان ما وقتی اوجی بدام مش خواهد جاو تشتك باشقا حلب هيد بو حلب ها حلاوت بي حلاوت هيجي هيجانك زيادة تردبي حقيقة عيد ما تشتك أبايري بي يعني نايش بير كرنا يعني بيت مال بنجيت كشا تقول خوزي زوجات يا مع عيدك دي ياشا مش باب كيامتك دجي عيدك دي بوانديا خدي وعيد الله ما هيمش قبل ياشا مش كان لسه خدي وعيد الله ما كيم نقل الخشيدة من الخشيدة لمخابن أفا دول سو 4 5 سالانه شنگا terör derket ilvi bölgeme bir bela musallat bi hediye muaydaşın abinine. İt zani gundin ma sadı penci vala bi. Khrabi. Ev gundin ma hem çun Mersin'e derketin hem çun İstanbul'a derketin hem çun Antalya'ya derketin hem man Vadaman, Şırnak'ya, Cezire, Silupya Vada da xastrandın. Bəli. Hedi ev heyecana idaşi nemaya أو ألف عدد جينما اللي فقط الهواء ترى الشاشل ترى كردية دي سواء ألف عدد هنا بشكل دي بردوام كده خد شهر راضي بتن أسوأ بعالم كي حياة عند بيننا بيجوتر دي أهل جنداي بلو جندي خاص فرنا محقق وقت بلو جندي خاص فري أسوأ بعالم كي أو ألف ما عدد ما دي دوام جرنا جماعة تصدام كنا هي خدي حاسكتن خدي مشروع ألف عدد ما شوي صاية وسوياش بلي ما محروم لك امين ان شاء الله وحشي كرناش بلي وقدروا قيمتش بلي وقدر ناسياش بلي واكسوزياش بلي مثلا بلي تبغوا جامرجي تشتك بقول يا وقت سوس بدا وسوس قوتم بخلاف او سند او همي تشتبي ايرو مخابن او تشبشكي بابينا ام هيفي دارين هي خدي حسكتن وقت كنت ديسا افا ببنا ديسا انسان فهيت كنا ديسا خوشيه دوام كتن ديسا الف عدد ما دوام كن اي خدا حسكي خدا مشوا خوشي امين ان شاء الله الف عدد دور نگت gelek spas ezveni eze çabun gelo gerçi rizgin birlik basa zaruktiya xokir mesela her gün juda bu yan nizike hevdu bun mesela معدتك خوين نباش مدفجه بردا از بجم شکرش خودنا مدفجه بردا چی با وعده دم وقتكو تبسير شكر هبون لسربج چخاره هبون الحمد لله اوي عادتي ما نخوش وي چخاره مش نوا خود رخص يعني دوام تشتي نخوشي نوا خود درخن يعني چا بون از بني زاروتيات دا نو زاروتي من وكيل مهما عين هم نزيكه عملي ما نزيك هذا ليونزيو مثلا يوي غوندما يعني سلوبيا الويد او فاخلي اليوم شرناق مركزي بجدي فاخلي ترى مثلا شرناق دي بيومه كچكاي ام چوي مثلا مزگفته پیانه چوي مزگفته جه عملي من بلديد باب ملتات حتى باب ملتات
ام برای همی برین ما خوین ما هم چوی دست جاخا بای خواهم ماشیل کرد اول دیاما و بای ما پرل دوما یعنی پیشیان نمیشه یعنی پشتی پشتی نمیشه بای مش مزگفت الکاد او دیامل چوی دست ایک عیداوی جوندن سر ام برای ام 8 برابین یعنی 4 کچ و 4 قربون ام چوی ما دست بای خواهم جاخا ماشیل کرد یعنی عیدا ما ولی ما دست پیل کرد یا ایلا ما بیشم بله و گیدی ین زاروگی که چه داد عین وی وکیلی میگوته خمیروگی کنی گوتن نزانی او هبین عقیده شکریه بین وجال دادن وجال توربین ولی نایلون وجال هنو یه هندگ بیه هنو گلگ بی وجال هنو وکرال گرتن شارژ چرا هندگه چرا ما گلگه وجال محله ما مثلا جمهوریت محله سین گل چون گازی پاشه محله سین یعنی بره گرجه گل فرقلی بود مثلا یعنی سر تاخه که چون بله زارو چون همی داره مثلا هولی جابه مثلا بابک مثلا örneğin ailem بابه هولی نهده گلدان بیک چون مثلا ایدن مروفه خوا ondan sonra رئیس هنگل تی بیرامه مثلا جرا چو رئیس یه یانداش خوا مثلا ین قوم خوا یا خوا دلیل چو مثلا گفتن رئیس والله نفتی مالا فلان داره هنو مثلا گفت وجه مالمون نفتی مالمون بله ولی ondan sonra خارن ولا رغجه مثلا جبره یو اب مثلا صفا دقول تاتن صفا قحوالتی سروپی چید کرد گوش سیل کرد بچه اول ولی مثلا بستی گوشتی منو خواه چند نقلال دید لام توتی مالا ما قحوالتی کرد مثلا هل مالا و قحوالتی بو لیلین دنه برنج و گوشت او بون گوشت و برنج چیل کرد سروپی چیل کرد گوشت بسکی چیل کرد özellikle صفا او سیلو برین کاده چیل کرد نان دونکری مثلا قحواتی هم او کاده یعنی اوکی پانی مثلا پانی نو özellikle bahar ولی پانی تازه وی چاخیده عید بعد وی دمی مثلا صفا کاده چیل کرد ویجا خانین مجم لیون و son zamanlar ve çend be elbce ve fazla 20 sala hedi goş nema صفا قحواتی نیوانی گو یورسل خانه ما چبن سر بدوبه دیشو سرو پیچید کن گوشت مثلا خانه مثلا زبزلی به وگیری چبه ویچید کن و وی سالم پاشی او جهات واندا کردن هدی صفا گوشتین آخون لیه چقارا عین شکل چه دستکله میشه که برای رابین الویدر نینه ویدش برای مثلا دسته تپسی تجی چقارت کل به شکلی لقم می قبلانیه اولش خو هنو دست دوی چقاره به یا شکلی به جون ها و نما اوجد حقیقتا کلتور گل تازه خود تعالش و راضی به سیستم ها رو که بله از بنی از خوازت شکلی دیجی هم نه معلومه ضرورتیت جی لفدر در باس بود اصلا بجن تمام شرنخ ضرورتیت از بارم نه حقوق باجاره کی بود یعنی اره مظلوم بوده طبعا من کار بجه وکا گندابو لی بینا گنده هبو هنگی سج باجر دهات یعنی مثلا تی برات دماغو تزارک بود هی نه چوی جامی مزگفته تی خودی کو مرن چوی مزگفت مرن مراقت که مدکو خل بود چت کن اف چوقت کن ودر کی تی برات باوت خودی کو تراکرت گویدی وره يعني بخود شو تشويق هبو شابو يا رحمت لي بابا وتي شو مزقفت مظن تهاتي حساب نداتي حساب رحمت لي بابا ما مسلمان جل جامعه مثل همین آزادی کن ولی مسلمانیت هذا واجبه يعني هي 7 سال پیدا دست عمل گرفت وی خوان بی مزگفته مثلا هف ایشه دینی ولی بچوک بیجه دواملی yani dini olarak devamlı hamlen dini nişamat ki. یه موجه روزه مثلا نویه مش انقره هاتن بالکن آمده دهوزرنا لی دایه دهولی پاشیوه نویه مش ایل دفعه دیتن حتی پاشیوه من دقیقا دهول بوی رلقسی ایش شبشم مگو چه خلاص مگو جا نماشه ویدیجه دیسا من حتی ساعت دوی دشت ولی ننوسته و دشه ود در روزه هاتین جان کرده ولی اوزه شواره بی مرق وقتی دیجه ایده دکان گران مثلا هن شکر بی هنج پره مثلا هن کس مثلا داتن ما مثلا ما شکر داوا بشکی خوا گران الکر بی پره خواست مال دا کشگه ملگوت کانوت مونکو پره بده همیا مثلا هنی بروف ما هند ناس و کاس مثلا وکیل ما گوته اینجا بانکانو تدی دونی فبی 5 بانکانو تبی وجه هایی که مثلا
بجا هنا قنبره خالتونی مثلا قنبره مثلا کچک بله اوین تانکه کی مثلا موجن تیدا يعني عرف عادات مجبري حقيقة جل تازه بي لأنه مثلا عيد ما عيد إجباري نمانا ما يقول قدي وكيل مجي قلتي مثلا بريو 5 سال الفيدي كان عيدا رش مثلا وجه بي عيد تصابي لا الحمد لله انه دي عيد ما اللي تبع عيد طعم إجباري نمانا انه وجا بري مثلا شوي مالا كاديه دفسيل دوما مثلا كاديه دفسيل مثلا تاطلیا یعنی شیرینی یا خوش او بود هنگل قمجه تن نبیگله ها یعنی ودی شو درین مالت خص خودی مالت داده داده خواه مالی ناس مثلا مو و بعد کادگی دفسیت اشتواری دان مثلا میجا نهو بیا چشید تاپتی در کتیه تو بیچی مالا که ماشاءالله همی چشید سفرین bölge mece doğu güney doğu Anadolu ve Anadolu bölgesi ve bir bölgeme safra para aşıkın aşık işte öyle ne yani şeker zede bun tam çekken piye nasıl bale aynı öyle bere şeker hendik bu çeşit hendik bu tam zede bu tam zede bu ne zede bir jur le tam ken piye mesela none ba kısmet tul bizi tun bizi çörek amci ba kısmet mesela hangi hege وینانیل دا هیچ گندابی به نوعی 100 متر لیوتل تاد آره فرقلی بی مثلا گنجیو راشه تخستین تیده او نان هفتی گیجه ببینه جوان ناب خرانه دو یعنی نه خرانه دو یعنی گنمی وجه یا حقیقی یعنی نه فهم فابریکانه یه آشین می کرمانجی یه آوی بین آشی آوی و دزان تا چقدر بری کردن اساس بنه و دن هوش جانم توی نوادی مثلا بله جانم بله آره ولی هم پیدا کی هم چت کی تابی دست من آکوی بله دست من آکوی من صحبت خودم کنم از گوتنه بدن تجی پیشاوی دست بره خودم کومامه و گریب تیلو از بین ونه چه بخوینش مرا چه هیه سیدا کیه وی سیدا کیه مالا جامیه پر سیدا هنه جلوما یعنی نوسا پر او کسی که سر سیدا خودشتان نفساندنه هنه یعنی چه عشق نظانم خوده لسیدا مالا جامی خباته که خوش کردیه خود جی رازی به مدرسه ما کرده داشی هیچی کتابای تی خواندنه یعنی کتابا رزیه تا کرم که نزبنی حكيمة أزنا خوشويمة يكوك ويناديمة شبيجم هجايا لقمان وحكيمة يكوك ويناديمة شبيجم هجايا سيدايا سيدايا طابي مريدايا فلايا سيدايا طابي مريدايا بدای دنیای وک میسکا شوشای بدای دنیای وک میسکا شوشای غوث رسول الله چبجم هجای غوث رسول الله چبجم هجای سیدای سیدای باب مریدای سیدای سیدای باب مریدای
aşık seydame Mecnunul çolaya aşık seydame Mecnunul çolame Şükür Xuda neme Tübejim hecaye Şükür Xuda neme Tübejim hecaye Seydaye seydaye Babe müridaye Seydaye seydaye Babe müridaye Gula evliyaye Tübejim hecaye Gula evliyaye Tübejim hecaye ساعتها خوش عشقك والله سيدارة حيران إما سيدايمة رسول إما الحمد لله هم صابش طب شوفان نجام باسا ججنين بري أمدكن ما باسا هلك خوارنو و خوارنه مكره تشتين كو مجبيرا نكريه لطبي دي ججنا دا خصوصي هنك لستك جي هنه يعني لستكين ججنا هنه ما نفسه بيني بيراخوه مثلا هيلكان با خصوص يا ججنه حتى ما تاخذ ما خد خصته ما تقول هيلكان حجيه جنيه دي وبافي من وشيا ما هو صادقو كاج هي ميوانه مدا serpiyatiye vanda hene tren cekam him ben. Efendim şeylerden bahsettik. Yeme, içme, biraz da çocukluğumuzdaki bayramlardan bahsettik ki Rezgin Bey'in hatta Mehmet Yarka Başkanımızın anıları güzel. Sizin de çok güzelmiş de. Onu da öğrenmiş olduk. Yalnız acaba böyle çocukluğunuzun oyunları var mıydı acaba? Böyle bize sorma. Az iştara becmez beni. Acaba var mıydı, yok muydu? Çocukluğunuzu böyle hiç unutamadığınız oyunu var mıydı? Ya şimdi tabii hemen ilk aklıma gelen çelik çomak. Çelik çomak dediğimiz bu... tabii yani bir uzun çubuk bir de kısa çubuk. Çelik olur bir de çomak. Çomak tabii uzun olanı. Onun şimdi bir üç tarafları kesiktir. O uçları. O kesik olan tarafa vurursunuz şu şeyle sopayla. O çomak havalanır. Onu siz sopayla havadayken yakalar vurursunuz uzağa atarsınız. Ondan sonra da o attığınız yere kadar onu sayarsınız şeyle. O sopayla kaç sopa uzağa attığınızı tespit edersiniz. Siz iyi bir oyuncu muydunuz? Ya fena değildi. Onda fena değildim. Yine misket oyunu vardı bizim çocukluk dönemimizde. Çok yaygındı. Tabii her zaman misket bulamazdık ama hani şehre gittiğimizde veya gidenlere sipariş ederdik. Yine işte seksek oyunudur. Daha küçüklük dönemimizde. İşte saklambaç filan. Bu tür oyunlar çocukluk tabii yılların oyunları ama ondan sonra tabii biraz daha büyüyünce gençlik dönemlerinde halaylar. Özellikle şimdi bizim memlekette Elazığ'da Ramazan ayında işte her yerde olduğu gibi Ramazan davulu olur. Ama davulun yanında bizde klarnet de olur. Öyle mi? Tabii yani şimdi de öyledir. Bizim Elazığ'da davulla birlikte klarnet de çalınır. Tabii biz gençler toplanırdık. Orada çok güzel halaylar çekerdik. Keman var mı Sayın? Keman değil de. Davulla klarnet bizim memlekette birlikte çalınır. Tabii dediğim gibi yani farklı halaylar, işte türküler, şarkılar. Biraz daha hani o şeyi biz özellikle sahur kısmını biraz daha eğlence programına dönüştürürdük, öyle geçirdik. Eyvallah. Ez benim tecbire nekir. Malume مخواستكو جبركو او والي مج على زيزه الحمد لله جوي هرمنه فرنزيكي هفدويه مخواستكو از ليسكي وياكو بجاز ليسكي شتابرسن معلومه انا تيو وقت بيجن بريز شارداري مهمت ياركا والحوالي هفدو نزيكي نجي پیشیا پروگرام حتی نمراتجی گفت نمرام از کرور رشتما از ülke ale pencere sanfeda rüştema hamyol birovite efte birate bilmiş bir kere lete birate Allah şu bu zaf çalışkan mı ama da birate yan çalışkan o kadar farklı bu estağfurullah şaradar yaşar nakım vez bizanım 170 saat ve haftine صدق haftine maşallah Peki okey be اثناء صحبت هوا و اف قصیده تحت خواندن گلک تش یعنی بالکش هاتون بیرون یک اوا
حتی مثلا شیر تنبه طو ناگیره به شیر هبل بندا حتی سر طو بگیره افتش لو سلمى قوتين حمي قال جلس بحنا عرف عادة ما جلس بحنا لبله بنجو هو شيرة وشيا عقيدة دين ما إسلامية وقرآن بيروزة سنة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هوا بحث سيدا كده مثلا سيدا مثلا مثلا بيجي أجزاخانه كي هبه أجزاخانه داروخانه كي هبه وجا علاج هری مؤثر تيدا هبن وين بقيمات تيدا هبن لبله حکیمی که نبکو رچته ولی سپحی بنویسه و نخواش خو ناز بکه و رچته بنویسه دقیقاً او علاج به استعمال کردن او نخواشش حال رابه بله او اجزاخانه داروخانه قرآن ما پیروزه باید قرآن هر کی وقت علاج که وقت درمان که عالم ما سیدای ما وقت حکیمانه به رچته ملت ما نخواش خو سپحی ناز بکن رچته سپحی بنویسن دقیقاً او علاج استعمال بکه شفای ببینه مثلا از بینی رچته بحث رچته کرد بله کیش رچته باشش بو جشن مرف بله صار رچته کی ام بیش رچته برا دیو باف برا زارو کی خورا بنسی مثلا اویه قرآن پیروز یک مثلا بحثا براتت که بحثا ایثارت که ويؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصه بیجه صحابه پیغمبر خدا صحابه کرام برای خواه مسلمان ترجیح دیکلان سر نفس خواه ولو کو محتاج وجه هبه یعنی یک آیت تنه کار ما خلاص بکن یک آیت که کار ما خلاص بکن ام دیشا مینای که دیجی بدیه و حاج که ام بیجه ریک یعنی صراط مستقیم ریک ولی اتوبان ریک ولی مازن هبه و جا معلم انسان برای خود دانه ریچکا او ریچکن پازی یعنی او جعدا مازن ترک بن و جا وقت او جعدا مازن ترک به چه به او اشارت ترافیک همیه خوهر ببن یک کون عرضه و گیا و پیش یه سروی ری را باوجه ایده او ری نناس ببه او ری کیش که ری اسلامه او ترافیک اشارتی چه داشتن آیت قرآن و حدیث پیغمبر خدا علیه السلام ری و ریچکه ما ریچکه بلیه دوی بلی به و ری و ریچکه ما بلیه بجا عینه دوی امر خو و جای تیدو هشیم بی او جای خریب و یابانی ام پاکش بکی وستری دوین سر با ام پاک امر خو ناس بکی ری من ری اسلامه و او اشارت چنه آیت و حدیث آیت قرآن و حدیث پیغمبر خدا امین بنا نوح از کتاب که الادب المفرد یا امام بخاری نزدیک 1300 حدیث ده هنه از و کرمانجی پیش دیگه ما که ویدیو پیشکش دیگه سر یوتیوب جانا از چه و هستری دیگه اد بجم اف درمان هنده مؤثر هنده یعنی حیاتیش مرا هندش مرا مهم ما ترکیه و ام استوی هوانی و ام بلا لیکت و جو از معلم اجی شناخی ما لبله اش اهل گوند شناخ ما گوند چوی گوبر اش درشوی ما درشوجی جبری و پاشه دو جهه عالم آیا گوندی قدیم بی مدرسه تجو مدرسه یعنی گوند ما کم نبینه مثلا سه فقه پنجه فقه وقت بوپیل ما امر خدا کری ملایس و درشوی وقت امر خدا کری پنجه فقه و هبین و حج کو چوا کرک یعنی او مریشکو بمره مریشکو بی دایک چیشکن و هی بمره و چو چیچک بلاو ببنا ولی فقه بلاو ببین مالا حمد که شناخی هبی اوج فقه بوم بی وجه از بحث گنده خواب کن کو چوانا مثلا آیات قرآن بیجه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب العالمين چه مثبت چه منفی چه خوشی چه نخوشی جواتک قومک او حال و دروم و وضعیت و سروی ملت چه خوشی چه نخوشی نگوهره حتی اون ملت خواب خواه نگوهره مثلا استانبول دمام و ده صلاحاتیم و ده خدمت داییکو خواه وطن ما ولات ما داییکو ما یعنی ام هوتیه خدمت ولات خوابی که کیف خوشی از استانبول بیم جان تلفن کرا ایدا جشن مروه خواه پیروز کرا بی اید شانه اید لین الویده و حشکو گو ده پارلمانتر ما رزگین بیگوتی اید نینه چرا اید نینه چون او زانن اید چقاش مهمه وش براتیا ملت مراش اتفاق ملت مرا چقدر مهمه ایش حال حتی رو کن حتیش وقتا ایش حال رات کردن و جا گنده ما گنده درشو عادت ما شوبی عادت ما مثلا در روزاش بریا عیده جمعی پاکجی تحتات کردن چون هم گفتا چون سرشوه یعنی مثلا بر آوا که هنیا گند هبین جن چون جل و سر و اوج حمید شوشتان ولی پاکجی که صبحی کلی ولی بتمی دیگرن و روزا پشتی و روزا ساوکابی مثلا هوا گفتا با قسمات جمع گفتا
صوي عين اوجي عينينا عين مثلا دون تخص نوفدا ناوي وفرقه نوفي ما تقول الصوي وهيك ليد دون وطانويره تشكرن غورا تيرا دسر رجع عيده تشكرن وجا رجع عيده جي داخل ايفورا عيده مثلا افروش يعني بله افشف دويك وجنك چونو نووا زیارته زورو حمید چونو بجا ام بیجی مع پرا نبی یعنی قوی پرا الگوندو نبین لبله مثلا بهیف هبین و گوز هبین مهیش هبین و خمیروک هبین و او خمیروک ولی رزگین بجی گوتی او هبین و وجا هنجانو مثلا باجاری او دو تونل اشتا سیف پرتقال تونینو هر کسی توربه خوا جنا دوی کو تجید کران وجا زورو چونو بر زیارته و گوتا خالت کا بهرام یعنی بهرام جی بدمه ولی بلاف کران زورو کو وجا ولی چیوچی و زورو کو بلاف کردن بنا نزدیک زیارته سر زیارته نزدیک زیارته دورا زیارته بلاف کردن اف هولیج در باز وجا روزا عیده پشتی میجا عیده ملا و جماعت حمی اول چون سر زیارته و یاسینا یا دورا یا خواندان و فاتح ابد خواندان شوید چون گوند ما قراقول جاندارما آسوبایی هبی و 15-20 نفر می هبین معنی ما او مهوان ما بین او غریب گوند بین اول چون ایدو قراقوله معنی او غریبین غربت بین و یعنی او به خویتی ول با نود حس کردن چون ایدو بيش تنجي شلون أيضا مختار ويدا وجا جند ما بيش كي جداتر بعادة ما هر کسی أيده دوتاني يعني هر کس جورا إمكان إخوة هر کسی خورن شد کرد هر کسی صفر خود دوتاني شو مسألة مزل حتی بنه مزله وجا هر کسی گل کو کفش که خوا آن چطال خوا کفش خوا لیخوات جشانه چون که معلومه گند ما 150 مولو بهتر ماشاءالله گنده مازن بیه بله اگر خرانه ببیا مخابن نهو ببی قضا و اوجی مثلا تنگو شرنخ دو به قضا شرنخ و قضا چه درشو مرکز درشو گنده ما وجا همی کس مال همی کس دیگران مال همی کس هر کسی کفچه که دود خورن اگر نخورن گوتا قی خورنا من نخوشم ولی یعنی اف عرف عادت وجا چون گوتان خالت عید ها پیروز به یعنی کو جوانی مالکیه او جنا دایکو مالکیه یا همیا ماستر او رو دونشتا بر عیده و زارو مزلام حمیل عیده دیاران خالت عیده ها پیروز به پیروزیل تا المال و مروفتا 1000 عیده سرتا یعنی هول گوتا آن عیده تا بله بمباریک تا و المال و مروفتا یعنی اقربای تا و خاصه تا و ناسه تا یعنی بمباریک تا و همیا 1000 عیده سر هوا یعنی 1000 عیده سر هوا عیده به ساعت خوش ازبنی وجا الحمدلله از تشتدرجی بیجما ام ولی چو انسا دسه برا هبن وجا خزینه بو وشوار خزینه هشبه بن عرده دو اخذ بن عرده دو شوارا وجا او سر خزینه برچی رازینه یعنی هویا اوگه واش خزینه تنبه وجا دین ما پیروز خزینه کشمرا خزینه کشمرا مخابن ام وی و براین فقیر برچی سر خزینه برچی رازین ام ولی از ویکش از اشتا پرس مزبن یعنی خصوصا دین ما چه امر فرمان دکش بو ججنه کوام برای خوب بدن یعنی ججنه دا ام پیشیوان ببیر بینن کوتا دست پی کتا گفت پیشی دیو باوه از ویکش اشتا پرس دین ما چه امر فرمان دکه ری و رباس چنه یعنی دوی مرف چی بکه وک فرد کی کو مسلمان دوی چی بکه از ویکش اشتا پرس مزبنی پیشی صحبت آخوه از برای خوب دم گروپ تیلو جبرکو گروپ تیلو جوی در ناچ مملکت جوی در هر اورفای هر راهی ججنا خوش الاورفای در باستکن و در خدمت کمان دیجی و هر خدمت از گوتنه بدیم و میوان آخر بکن ان شاء الله فکر کردم که از بینیم و گوداری بکن اف جوبیله ها جوبیله چیه یعنی یا هری اوک خوش دویله که یعنی هواجی خوش فینک بو فکر کردم که از بینیم ان شاء الله شب آخریم
aşk bu cezbeyem La ilahe illallah Şeva aşk bu cezbeyem La ilahe illallah Beydil zikre khudeyem La ilahe illallah Beydil zikre khudeyem La ilahe illallah Takhalas bu nefsiyem La ilahe illallah Takhalas bu nefsiyem La ilahe illallah Hay 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 Vakta Muhammed Rabu La ilahe illallah Vakta Muhammed Rabu La ilahe illallah Ardu azman hicyabu La ilahe illallah Ardu azman hicyabu La ilahe illallah Jiber nura Muhammed La ilahe illallah Jiber nura Muhammed La ilahe illallah Şeytan şi kahratak yabu La ilahe illallah Şeytan şi kahratak yabu La ilahe illallah Hasbi Rabbi Cellallah La ilahe illallah Ma fi kalbi gayrullah La ilahe illallah Nur Muhammed sallallah La ilahe illallah يحيي القلب ذكر الله La ilahe illallah محمد رسول الله La ilahe illallah آدم سفي الله La ilahe illallah إسماعيل خليل الله La ilahe illallah إبراهيم خليل الله La ilahe illallah إسماعيل ذبيح الله La ilahe illallah موسى كليم الله La ilahe illallah عيسى بروح لله La ilahe illallah محمد رسول الله La ilahe illallah أبا بكر صديق الله La ilahe illallah عمر الفاروق ما شاء الله La ilahe illallah عثمان ذي النورين الله La ilahe illallah إمام علي نور الله La ilahe illallah أهل البيت سيف الله La ilahe illallah نساغا جدنا الزولا La ilahe illallah حق يولا gel حق يولا La ilahe illallah İmanın sağlam ola La ilahe illallah İmanın sağlam ola La ilahe illallah 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 ساعتها وخش مالا وابا به دنگی و هر لدنه به جشن و دیسا پیروز مبارکی به اسم گله گله سپاس ریا باشی بکری به اما شوانش هم صحبت خود دوام بکن سخوازم مهنک سرپیهاتین ین جشناش از ببیر بینم و داویه ده جه به که پیروز باهی مساج پیامن ین جشنه از جمیوان خوار بگیرم از بینی اشتب پرسم برز محمد یارکا شاردار مو شرنخه بله زاروتی های دفسا خصوصی لیستیکن زاروکا هبون گلو دی ججنه داما لیستیک لیستیک مثلا یمه هلکان هبون لجزیره جرا گوتن جیر همچی دارتم دارتم. ترشک و دارتم گوتن چینیک جینیک بله چیکید گوت جیرجینیک شده او میدان که دادخان هبود جزیره ها. بله گونده معنا او امکان نبین ما دوراو اره. دوراو کران ددو مثلا یک چوی سره و تختی که داتانینا نقب خدا و ترشکلی دو بول یاد برو یاد ترشک بدر ولی کوران اف خدا کشکل اف خدا و وجا ترشک
تنه بی او تنه ده دو اونجا چهار و چهار جارنا ولی دلیسان ساعت خوی چکی هم از بینیم سا چی کتکایی آمده اف ملگوت چنبر ولی ما حسن ولی گروور چیت کرد ما هولی وی عربا مال توز واو ما ولی چیت کرد او ما تلویزیون آدم موان دیدی چنبر مثلا ما چیت کرد بدمری بله دمری ما چیت کرد ما چیقینی چیت کرد مثلا چیقینی چیقینی uçurtma. Yani بافروك بافروك او تشكر دجاجي ده وش ما دورجي عنده تشكر مثلا دورجي عنده ما تشكر ما قوريا تشكر نو فيتشري ليستو كانو زي قوريا نزاني مثلا نفس اخوان مال يقول قوريا بجول شو حتى كي زيتر بتر شو ولي مسافه olarak وي خزانشت بله وي خزانشت Ondan sonra ma bir çeltir. Terkino ve bir. Mesela işte evde de. Bale. O güvercin taklası Türkiye'li goti Türkiye'li ma o çeltir. Ma cano evdi çeltir ma şerite ma güç ye kavati. Mesela hem çorçu vimeli mal çeşo mesela ki o vimeli. حنا هبو حنا ودسيخو حنا تكل اسباني جحش حنيناك تهنا تذكر من نذكر لعيدة مثلا هذه مثلا ايشاف ازبورم زاروك دسيوان حنتي حنا كرنا يعني حنا بزعف اني مثلا يوم اسحش حنا ناكم يعني تشكوي حتى يوم والله ودنگا بيم زواج خورتي شكر مثلا ودي قوت مرح مدي من لينادا خد ازبجب تبرتشكي وين داكري ها بينا حنا خوشه والله منو يعني طبي زورو çetken tabii mesela henge çetken melki mesela mualemede fuhin mi çelkerin مثلا ملي چنلترن هر جا ولی يعني بهنويل من نقاشنا بيناي نقاشنا بهنويل من نقاشنا ليه ذكرن يعني بله چرکرن معلومات چرکرن ساعت خوش ازبني يلك سپاس ازبني توازم مساجا يا ججنه کا چوا هيفي دكي جبو گلمه شرنخه جبو اهل مين كون على مسير دكن كو ام كان بجن جزاخو هنا جدو هنا محباده هنا سنه هنا جي ألمانيا هنا سويسرا هنا وهر وها ولات معي شيء قالوا بس مساجك تهبه بيامك تهبه مساجا ما يواش bütün İslam alemiyere bütün Müslümanlara cejna ve hemcikal piruzet kime خدا devamlı cejni hule hoş bixin behama amin inşallah خدا hedi ma پاش و نبو و سالن بای بحثا پیشان هم بحثی کری هشتی و چهار دستو پیکری حتی پیشان هو دو سال سیا خدا وارو جاهدی المنا دیتن انشالله وارو جن ولی نخوش در کی تبیله هوا 2015 2016 ما جشن جی ندیتن شوا مملکت ما تارومار بی خرابی چون هاتن بمباجی کنن بن خانی ما خانی ما جی پقادن یعنی خدا واسطی ولی من لیساندن هدی از جشنا bütün Müslümana piruzet kime. خدا خیر و خوشی بده ما bütün Müslümana. ام Müslüman hatta desti biratiye bide nekdu, desti خوشیتیه bide nekdu. Ama veci bile hemi kez bizanettin. برای Müslümana mazın Türkiye. Rasta bele bektel Suudiye. Rasta mescida mukaddes cil İsrail'e. Rasta yani gelip devletin ma Müslümaniye gelip denditin ama bila tıkkes rejbil neketin. Xoye Müslümaniye Türkiye. Buraya mazıcı Türkiye. Yeylül dünya hemiş kedaji bütün Müslümanlık küda dünyaya hebetin. Ye melaya hareketin. Ye gerekse müftiye hareketin. Ye din görevlisi hareketin. Lüvede özellikle heyva Ramazan'ı hatta halasıt bu. Gerek ye derset dua gerek ye din nişavat ketin. Disa Türkiye. Bale. ويقولوا خل الدولات المسلمانة جد كي خوي دسا تركيا لازم أنفج بينكين خوي مسلمانية دسا تركيا از ججنا bütün مسلمانة ويل كيش دولتي ببلال ويدي بتن از بيروزت كي خدي خوشية بخ مملكة مدن هالبلد طنشت مع سوري جيران ما نه ولی هالبلد طنشت مع عراق جيران ما لازم أم كردن تركي شخرة درس كيش سوري بسطينينا بلد طنشت معه يقولوا شخص نخوشه قالوا امواله بكيه بخل ما بخوي دي صدفهم خا بخوي خو لازم عم درس كيش خرج شويه دريخينا
هم بيجين ما تشتكوا لي نافي لازم هم بيجين خوشي المملكة ما دبلها عبتن ساعت خوش از خوي ماجي ام خاخو نتكز دي خوي منينا خدي خوشي خدي خير وخوشي بخ مملكتي ما مملكتك زنجينه مملكتك مقدسه بله فكي كي اول فيديو نما بله جودي جاي جودي evet جودي قرآن كريم قلت يا جميعا هاتي سر جودي ve çiğ ki çiğ judü zengin memleket delve dünyada nine باوی میو دیمین هر بنوی بکوله همی معدن چیه جودی معدن کی ولیه امی خاله کی خوی ساعت خوش لازم ام فکر برش شر براتی ام نکینه بله اسمی اف شر حتی هم کی شر براتی ساعت خوش اسمی خودی خیر و خوشی بدم من کدیم همیشه از ایدا اول دولت خو مملکتی خو پیوست که پشتی اینکه اسلام عالمی همیش کس پیوست ساعت خوش اسمی گلک سپاس سر çavarat yazıyorum. Efendim bayram mesajlarına geçtik malum son günümüz, son Ramazanımız. Kim bilir belki bir sonraki Ramazan'a yetişemeyebiliriz. Belki bir sonraki Ramazan nerede olabileceğiz? Allah bilir. Gönlünüzden ne geçiyor acaba? Nasıl bir bayram geçiyor? Hem memleketimiz için hem de bölgemiz için. Hüseyin Bey, tabii öncelikle bayramın hem Şırnağımıza hem ülkemize hem bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Tabii bizi 1000 yıldır bu topraklarda hür ve özgür bir şekilde omuz omuza, kol kola, kardeşçe yaşatan bizim inanç değerlerimizdir. Evet. Bizim geleneklerimizdir, göreneklerimizdir. Tabii bayramlar bunlar içerisinde en öne çıkanlar malum. Bizim bu bayramı ve bütün bayramları olması gibi yaşamamız, olduğu gibi yani gerçeğine uygun bir şekilde yaşamamız lazım. Gerçekten birbirimizi kucaklamamız lazım. Birbirimizin efendime söyleyeyim halini hatırını sormamız lazım. Acımızı, mutluluğumuzu paylaşmamız lazım. Sayın Milletvekilimiz de ben yine kısmen anladım. Yani ifade etti. Gerçekten coğrafyamız yanıyor. Yani İslam alemi yanıyor. İşte en yakınımızdan Suriye'den tutun, Irak'tan tutun, işte Filistin'de, Afganistan'da bütün İslam aleminde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Biz birlik ve beraberliğimizi kaybettiğimiz, ayrı gayrı düştüğümüz zamanlar bu sıkıntıları yaşamış. Tarihte de bunun benzerlerini yaşamışız. Evet. Günümüzde de bütün İslam alemi aslında gözü bizde. İslam aleminin umuduyuz biz. Türk milleti olarak, Türkiye olarak. Biz inşallah birlik beraberlik içerisinde olursak, şu sıkıntılarımızı bir tarafa bırakır, ülkemizi, milletimizi daha da büyütürsek, ki bunu tabii dediğim gibi inanç ve iman endeksi yapmamız lazım. Bizi gerçekten birbirimizi Allah rızası için sevmemiz lazım. Bu böyle yaparak birbirimize kenetlenirsek, birbirimizi daha çok sahiplenirsek, ülkemizi daha da güçlendirirsek, daha da büyütürsek her yönüyle inşallah bu gönül coğrafyamızda bu zuhur eden bu sıkıntıları da Allah'ın izniyle yine biz çözeceğiz. Yine biz buraları sükunete kavuşturacağız ve İslam alemini inşallah yine yani geçmişte olduğu gibi, tarihte olduğu gibi yine Allah'ın izniyle birlikte tutacağız. Daha büyük bir dünyayı inşallah Müslümanlarla birlikte, bütün Müslümanlarla birlikte yeniden inşa edeceğiz. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Için. Çok sağ olun. Tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Estağfurullah. TRT Kürdiye. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Sağ olun. Ezbeni? اتخوازم صاحب دقیقه وقت دقیقه کی تکم کی به مسئله دوی جزء کچوا جزء کچوا یعنی دوی ام دشمن خواناس کی یعنی دشمن ما چنه یه مسلمانا جاهلی فقیری باتفاقی اختلاف دوی ام و دشمنا ناس بکی ام و دشمنا را مجادله بکی دجی و دشمنا مجادله بکی چه بکی خواندن و اتفاق و خبات و ام وس بحی پی بینی وقت ام پی بینی یعنی او مشکلات من ده همی بنا جه مثلا دسه حتی بحثا او رشته ماش قرآن چنه آیات قرآن مثلا آیات قرآن هنه حدیث و پیغمبر خود هنه بیجه
المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا مش مؤمن را وكا كوچن قصر كنا هفده دگرنا و دو نهله هفده وكا كوچ قبه كنا هفده شكاتنا محافظه دكن وكا مثل المؤمنين مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بيجي مثلا مؤمنه وكا مثلا جسد که بدن که وقتی که درک یا جسد نخوش کرد یه ده همه حرارت بلندهی حرارت و سانجی دچه اهریکاریوه دي صوت بيجي ليس منا من لم يوقر صغيرا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا يعني حكي رحمه بزورو كان منابه وحرمته مازن مناجله او نشمنه يعني پیغمبر خدا هو بيجي فوالله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني حتی یک هوا کوچش خورا دوه شوال خورا شواتانداش خورا جنوه او نوب مؤمنه کامل یعنی اف رشته ما یک تنه بس ما یعنی ام یک تنه نحو جام حملوش برکی نحو جام علامه بی یعنی از ججنا جميع علماء اسلامه و ملت ما و اهل ما حرم حمیه پیروز دکم و از دیسا ور رجوعش ملت ما یک تشته ام آخو خوا خودی در کبین گنده خوا خودی در کبین او هستکن بو با پیرمل گنده منه ام نبیجی جهم راحته الوده راحتم تیر زکم تیر خو و ام گنده خوا آخو خوا مملکت خوا نسل خوا خودی در کبی ام نهیل ببه نچیرش بو انسان نشمه ساعت خوش گلک سپاس ایدا ملت ما همه تگرا پیروز ایدا تو ججنات جی پیروز مارکی واسفن اجازه بدید خوازم گفتنا داوی بدم ته بله مساجات چیه گلو مالاتا آوا به ججنات پیروز مبارکیت که گلک صاحبی از عیدا جميع اسلام تبریکت کم خدا تعالی خوشی بخ حضور بخ مملکت مده سری همی تشتی حضوره خدا تعالی بیت اتفاقیه بده ما بلگا ما و ولکم به دولت ما و شرنخ ما اجل تشکرش اول کیو خدا تعالی روزی و نمیجه ملاتم اسلامی قبول بکه آمین انشالله صبح عیدا مسلمانو özellikle خصوصا یه ملاتم نشرنخ پیروز دکم هونجا سر çavati, TRT Genel Müdürlüğü, TRT Bölge Müdürlüğü, hususen tu ve grup Tullu olarak asava tebrik dikim. Bu da Teala hava sağ selameti ve mala hava. İnanca tevabbe, bariye hava be, un hatta serde mala xwan nabi, emu xaj rahat nabi, esivi şevelkim. Dakika hun çüvedi mesaj yon telefon gehun bedime ve em gahi ciyek ve hiç olmazsa em koyu iyide xwaje selameti beki. L'akhira deba betebe, çünkü hava ef gera ve mukaddes hava gera ve gele tazش marakirin. جوی هونجا بچی مالا خوا هون تلفن یه بدیم گروه طلو هون همی و تعالی بی بالا ها بود تکرار و تعالی شوا می راضی بو عیدامه مسلمان همیا پیروز دکم سر چاوا ایدات جوی ایدات و یا گلن شرنخه که خصوصی یعنی شرنخه ما وک باجار و جزیره ما و سلوپیا ما و بیشباب ما و قلیبانا ما و گنده ما و اهل ما خودش برازی به جشنوارش پیروز مبارکی بیازم گلک سپاس دکم جایی خاطر خوش تماشاوانم خو 29 روزه مهودورانه تماشاوان نجا مالا وجی آوا بکو 29 روزه مهودورانه مهنک جاران ما yanlışی کرد مهنک جاران ما خطا کرد مهنک جاران قصور ما چیبون مزناتی جوا پیچوکتایی جمه ون حقیق ولی ما حلال بکن جانا دبکو ما شاشتی کی کربه دبکو ما خبردانه که گوتنه کار نه راست گوته به ام بشرن ام خطا دکن ون برای مین مزنن ام برای بچوچکن برا مزناتی جوا عفو کرنجی جوا به و ما عفو بکن خصوصا کام هبه لفدر از لیبورین خود خوازم د سری دا اکیبا ما کو TRT کردیه کوردیناتور ما سروک ما مصطفی اکیجی آلیکاری فرزنده خیا مدیر مین خبر و نوچرا یه پروگراما گلابی اریامان و دوی بشه دا دوی کو املوی داره بون بارش اوزال مدیر مین ین ناونده کو خباتک خدمتک مازن کر بارش اوزال خودش راضی به ما تنی نهشته و با خصوص نشه خیا نشه جی خودش راضی به د برنامه‌ان به برای بر هم برنامه پاشی و هم جی برنامه افطاره خبات کامازن کرویجی
خودشی راضی به برای حق خو المحلال کن جبرکو ونهبون کو حق برنامه سا خوش بو جبکو ون و تماشاوان و ما تماشاك و درجه خوش مرة فكر اف برنامه وسا خوش بو وجاقي خو حلال بكن او كسي يكون من افيون وانش ببير ناني براوجي حق خو من حلال بكن و د داویه دجی بگمان دوی مرم هنگ نواجی ببیر بینه خانما من بیستونه روزه من نه پاشی وکی به هفدور اخوار نه فطاریه که ما به هفدور اخوار خودش راضی به کوه و تحمل نکرنا از ایرونال و دربم را وجه حقیق حلال که بیستونه روزه جی نل دیم مغلبات خوابم و حقیق حلال بکن لما عيدا وعرفات وججنا وبيروز وبمباركي به سبب را يكمين يشوا بك والتلفون دي خوبكن هرن دستوي ججنا وبيروز وبمباركي به خاطره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا. اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة العالية إلهي ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا. ربنا يا ربنا تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من عتقاء شهر رمضان المبارك يا ربي. إلى روح النبي وآله وأصحابه الفاتحة.